yabo after i-concentration ngifika i-social work inontuza i-drug education ngifundiswa ngale i-drug yabona njena i-group yabo it's a group session ne-social worker yabo banifundisa o-relapse yonke into nje i-drug lik-affecta kanjani ngoba nje mina bengisebenzisa i-drug kodwa bengingazi ukuthi isifo lesi singalapheki futhi iyayifanele no-AIDS o-HIV ayalapheki iyatreat-eka kodwa silapheki kwakuthiwa once an addict uhlezi uyona ekuhambeni ukuhamba kwesikhathi ngiqhubeka ngihamba like i-rape ekuyinto engathi iyangilandela like ngibhaliwe nje ukuthi like mina nje ngi-easy kwi-rape nje ngiyi-rape victim yabo ngilula ngathi nje itheke ebengihamba nayo yabo up ngoba khona la the last time ngareshwa abafana bawu-8 like bona ngokwabo bangishiya betshe ukuthi ngifile because I had to pretend like maybe ngishaya besondela ngibamba umoya ngisho umuntu engikwazi ngingakwazi ukuthi ashume because kufanele babelieve ukuthi ngifile yabo as soon as ngibona ukuthi bayaqhela kodwa akabhemi still akabhemi ngasho mina umuntu engeke ngithi ave ngifisa ukumbona ukuthi yamlunga hawu phela sayiqala naye le ndlela hayibo kulunga sasavumelana ukuthi so ama support buddies naye sinonto kuba uyena ukuthi makuthiwa ngisho kuthiwa ngifisa ukubhema yini yena umuntu engizoza kuyena yena uzoba umngani wami sihlale kanje strong mfethu yazi ukuthi ulunga shuthi unebhata ngaze abantu ulunga phethe it's been manje ehlele emgaqweni kodwa akasabhemi cabanga no yazi ngimtshela ukuthini ngimtshela makuphela inyanga ukuthi nawe nokugeje ikhatha ngimazi indaba ngithe makuphela inyanga ngimnika usuku ngithe ekseni ngifuna ukumficela lela amazolo la ngizomnika imali ukuthi odinda azoyidayisa ayulunga mfowethu ayulunga isitawu lunga ayulunga mfethu ayafana ukulunga yabo lo uyafana ayishe mina ngifuna uqamba manga professor yabo lo ulunga bengasangena emaskani kodwa mezolanda mina bumthola phakathi angivundulula azangithole ngisho kuthiwa ngilelo ngibona hambe phenya abantu ufuna usilina ngiyalapha ngivuse vuka samba ngiyahanjwa ngizothi ngifika lapha eAlbert Park sengibekele ngisho amanzi okugeza cabanga mfowethu nawo amanzi okugeza samba cabanga ulunga angithi laba bakhokhelwa bonke labantu mangithi abakufuni ulunga bengakhokhelwa mangithi mina akakufuni izwanje abesilafana ulunga ngeke ngimkhohle njengangisho save ngifisa yena umuntu engeke ngifisa ukumbona manje yazi angisazi ukwenza kanjani ngoba yazi bengicabanga ukuthengela umnqobi ifoni ukuze makufika umuntu la kunomuntu odingakala ngimfonele ngayilokhu ngiwela nyanga yabo nje angicabanga ukuba ubukushe efonini lokho bengizolokhu ubuzomfica la ulunga ngoba abantu engithatha bezelaba kafiki ngifuna bezobona manje usumhle kanjani and I wish ukuba live lesiyenza la ukuze abantu bezoba nemibuzo bengizobabuza ukuthi ubani lo ngoba ayusabona kahle hayi ushintshile usabona abaningi ngifema nabo ngihlezi ngibadlula la ngihamba noma ngibona abangiboni hlobo ngisho ukuthi yazi usibani lo isihlala naye emgaqweni lo isihlala naye emaskani lo athi umahasi limuntu osabeka kanje mina ngiyakutshela ukuthi awunamanga akakwazi lokuthi yabe ngithi akasangiboni mangase ngimbingelele manje ngikhulume naye ungabona ngikhumbule ungabona ukuthi uyangazi hayi ngababingeleli bayeke like kunento engixakayo why it's so quick ukuthi umuntu abuyele esimeni hey mina ngiyangixaka lento le ayinkinga yabo nje lento nje mfethu eyibuka yazi mina ngiyangixaka lento le ifana nokuqeda kwayo ukubona ukuthi ngindlela ekwenza ngayo fast usuphelile usuyinto nje imvithi kube ngathi uyafu banganezi kodwa futhi mewangayithola hawo uba right lo 3 days kufanele ubekezele yabona shema 3 days lo abawusaba abantu vele arroste inhlungu zangempela zo 3 days mina ngiyawazi uarrost yazini ngifuna ukwenza nesilini as uhlelo olukhulu ngifuna ukuba nerehab yami ngifuna ukukhombisa abantu umuntu ngecamera ephunywa yiwunga ebhonqwa yiarrosta pha wema professor wait ebhlungu kanje ngiyayazi angithi ngathi ngiboshiwe ngelinye ilanga ngiboshwe ngapha eMlazi sengisusa igeme lami ngisahlala ngapha eMlazi so mangiboshiwe ngaboshwa nomunye umfana lo mfana ubhemiwunga lo mfana lo so manje wayelokho engikhalela lo mfana ethi yazi iprofessor into ebhlungu la uma ukuthi bayabona ukuthi mina uthi ekwadubula amanye amasomali so thina sesiginqisiwe ithupha yena akaginqisiwe ithupha kanti amaphoyisa sile kade mbonile ukuthi uyena kodwa mbambele elinye icala futhi mbambele elinye icala yabona okay ilofeleba lo avela dry njengamtshela athi linda la so kulo 3 days wayelindile kwakuzofika abantu okuyibona abaphethe onke amacala la so kulo 3 days sihleli naye ayiyakutshela hey plus wemfowethu
mina ngaze ngibone into Sathane awusathane futhi yabo ngitshela uma week ngempela ungayibulala ngisho ufusa ngisho ukufa fisa yabo kule rehab yokuqala mase umbuzo umnqoba ngakutshela kahle ngangizwakala ebusuku menze ngcono ngife ngeke mina yabo first day ngcono ngivele ngife nje ngikhohlwe nje ngincwatshwe ngeke ngiyimele mina lento baphume nkosiyami lapha amantombazana ayilalela onke awuna stress awaguli mina ngedwa begulayo baphume nkosiyami abafana bengavumelekile ukuthi beze ngala kuthini kodwa kumina baqala lapha omnqobi osivalo beyicrew baphuma ngathi angeke afe phela omunye umntwana simuzwa siyamuzwa phela uyabhonga uyashona lo muntu ongale like umthetho wa rehab bathi kumele bekuyeke akufanele phela sihlangane bangena endlini ethi silala kuyona ningamantombazana yabo samantombazane fanele sibe nespace sethu yabo kubalekela uqhumana phela ngenza khathi iphume arrost imizwa iyabuya njobi phela iyabuya imizwa zonke lezo zinto ziyabuya manje kuyazi ukuthi benadedelwa nahlangana aqhumizisa manje hawu ubona sekumithwe ngapha nangapha yabo leyo so akuthiwa ngeke kufanele balala ngalethi nasilala ngale kwenye indlu hayi kodwa kutshela ukuthi bayaphuma athi kuthiwa kufanele phuma wathi hey yafa omunye umntwana ngeke baphuma kusasa bengimasaja bengirapha nkosiyami hey wena onga mina ngathi noma sengirecoverile mina sengirecoverile yabo Priscilla lo ngenalihlo ngala emgaqweni naye wayekhona lapho kuleyo rehab Priscilla man Priscilla yena ucabanga wayesebuye kwesithathu ke kuleya rehab mina ngiyo ukuqala uPriscilla kade ehamba ama rehab khuleka ngoba man yazile kade ngikhuluma noma wakho ngithi mina like bekumele ufike wedwa la angithi ambobe phuthuma khona athi no angifuni usile afike ehamba yedwa la ngisafuna ekabe ngephansi kwekhwapha la angisho ukuthi asisho ukuthi asithembi noma uqedile just ngisafuna uzukwazi ukuyimela it's like mina ngokomcabango wami it's like ingane encane uzalwa kabusha so udinga umzali ukuthi ube sekhwapheni lakhe yini lenenza ukuthi umuntu ngisho sephumile aphinde buku umuhle kanjani yabo into elahlayo yabo into elahlayo na professor mina kutshela iqiniso yabo ukusuka ngizofika ngiyoyeka njengoba ngiyekile nayi ke last flop akhona sengibuyile ngithi emzimbeni sengi right sengifuna ukuyoshow off ke manje ukuthi ngiback ngi-right ekugcineni ngikhohlwa ukuthi ngi-addict mina ngiyayazi lento even angayibhemi eceleni ngingayibhemi mina iphunga nawe ungalibhemi ngeke lis-affect ngendlela efanayo lizovusa leya nto kumina wena ungayibhemi ngeke kwenzeke kuwena kodwa kumina lo triple P ngisho uyabona playgrounds playmates yebo awusichazele ngalo triple P what is it about like ukuthi nje basically ukuthi uye ubhema yabo lonto fanele ushintshe lifestyle yakho yonke ngabe like abantu obuhlala nabo ubhema nabo ungabisahlala nabo yabo lonto hlehle nje kubona uthola abangana abasha icrew entsha yabantu uzohlala wena uyahlukana nalento le usuhlukene into ehlangane nayo nje izinto like ama play things like uma gaslighter into enjalo nazi ziyakutriggerisha ke lezo zinto no kwayi futhi kakhulu ayi lose awudoti uyithetho naye ngoba iluzi cha phela ngithi iluzi oyibhema kodwa lokho uyibhempem ukusala egcineni kuzovuka ukuthi ayifiki lapha usafuna lokho ivusa le yanto phela kuwena vele izohamba ivusa ukuthi hey yazi khona lokho okunye ku strong engikujwayele engikwaziyo ekufanele ngithola ugcine usukushaya yabo lona nama playgrounds indawo ke obuhamba kuzona yabo nje mina ngisho la eThekwini ngiyeza kodwa ngisasaba nami ngisasaba nje yabo ukuthi ngitshela uma ngithi yama ngase kuthiwa ngihambe ngiyeThekwini nje manje ngiyakhishwa noma ngizwana ngingaba nenkinga yokugibela itaxi ngoba manje kwase taxini nje ngathi ngehla phela njengoba mina ngiyazi lento le ngathi uma uyahlanya ngithi lalela uma wena uyaza kululizwe mina ukwehla etaxini ngishathi uyibhenywa le ekhoneni ngizoyizwa edlulo kade ebhema ngizoyizwa ukuthi kade ebhema yabo yavuka yabo lonto kuzovuka ukuthi konje le yanto qala lapho ke phela like uthi njengamanje awufuni ukubuka izithombe zakho lezi esakushotha zona mina ngithi mina kumele uyibuke izithombe ngoba izona mina uthi ngikhala wemange yathi ingane yami
sungcone isubu wabuya kuma ile ndoda besihlezi fika la ekhaya ngaba ingane competition kanjani bethingane yakho ngithi ha cha uyeyisa usho kancane wena usho lomncane usho lomdala ke lona 17 ayi uhlezi angibuka athi shi ukhazini wami ke yena ade sivashile ekhaya kubuka ma izolo ayi siyafika uyafika sihleli no anti ebusuku kuye emsebenzini wathi fika nje wathi hayibo sli uyikati wena fanele ngabahade wafa 9 lives ususele nezingaki manje impilo angeke singeke yasho ukuthi ayifana hayi kusho ukuthi isikhathi masingafika sikafiki basikakafiki sli angazi yazi mfowethu ngathi mangibuka bengisendela isithombe sakho mfowethu ukube akusiyena uma wakho wayisenda ngeke ngibone ukuthi wena ungekubona ngeke ngibone ukuthi wena uma ngangeke ngize ngibone hayi sli mfowethu unqoba impilo enkulu ayifana angazi ngifisela iprotection mfowethu engabona ngamehlo iprotection engabona angifuni uqamama ngabona nje singakhohlwa yabo irehab iyadlala indima uyeke uyeka ama drugs kodwa kahle mase sikhuluma iqiniso yabo nje ungayiyeka lento yenza ukuthi umuntu uyeke ubuyele njengalade ngikho lapha NPC bebekutshela kahle ukuthi umuyeka okay fanele kuyeka ukubhema kodwa futhi iba spiritually strong connect with your higher power mawuthi ukholelwa uNkulunkulu makuthi idlozi yabo lonto ukwena kodwa leyo lontuza leyo iyona into ezokusiza leyo iyona edlala kakhulu indima kakhulu irehab uthi bakususe nje lokho bekususe eduze kwayo inhlungu ukuthi bakususe eduze kwayo kuphela the rest nje okunye ilokho ongeke ukubone nawe like spiritual indaba yeyidakamizwa very much spiritual ngoba yabo musuthi uyabheka yabo khona enye into esasiyenza khona lapha like igama mase ngithi udrugs uchaza ukuthini drug mina ngazi kwakwazi udrug akoni ama initials kahle mase ku drug awustathulisi akona udrug it's demons rage unto God's people. Oh my God yabo ama initials lawa yana kahle yabo leyo nto mase kuthi wasithi drugs kodwa musubuka igama alphabet uyayibona leyo nto phela gcina sekuyinto emnandi awangithi uyazi ukuthi angisho lontuzo aros musubuthiki usubhemile to say wathi onje sasithini sengakhohla nokhohla amatema akho na Jesu mina ngithenhle leyo ngifuna ukuthi uwazi amatema akho omunye umfana wathi nimfithe ecotsa kanjena wathi ngiyaflya malume yebo hayi plus usukuzizwa usezweni lakho wedwa wema eThafaland usukuzezweni lakho wedwa akekho umuntu ubone kahle uthi yabona nje manje umuntu ongangiphazamisa shame hayi ungikhiphe ezintweni ungikhipha ezintweni kanti uyafa hayibo kwafuthi lapha yabo enye into engeke nganginothisa lapha ama rehab amaningi awafani okay lapha nabathi detox before uze khona hamba esibhedlela u detox and then mesuza khona because bayakutshela ukuthi asinayo treatment ethina asisona isibhedlela asiyona clinic treatment abakunika yona ile mhlawumbe umuntu nama chronic illnesses vele yabo iyona ke like mhlawumbe umuntu no TB udla ama ARVs yabo lawo namaphilisi COPD yabo into enjalo lokho ke o sister balapha na onesi ukuthi banike la maphilisi ngendlela yabo leyo nto kuphela bagadele ukuthi wadle ngendlela amaphilisi kodwa nje ukuthi uzothola udokotela enini cha bayakutshela fanele uzuye esibhedlela umuba nenkinga so that's why bethamba detox aqala and then mase uyeza ke khona ke iarosa le inhlungu lezi kuyizona seyiphelile uyabona awufiki yabo lapha yana into engayithatha angifuni qamama mina fine kwabanzima ngisafika phela hawe ma ngisho ukushaya kwasana awazi wami mina benginolaka ngisho kathi inhliziyo encane yana suku umuntu asenayo hayi phela indawo yabo musabhemile kumnandi yonke into ukuthebelela yabona ngafika isikhathi sokuqaleka ngisho usawubona ngakushayela ukuthi ngijwayela kahle ngihamba ungibingelela ngihlangana nami ngaselaphi ngicika ukuthi nje ngiqalekile ngakayithuli lento yami phela ngisho umuntu ngathi ngihlangana nawe professor nje uyihlekela izinto zakho ngizodinwa yiloko ukuthi uyahle kusho ukuhleka mina yayibona sakho ngenza isilimi ngihle ukuthi ngiqalekile ulaka nje ongalazi ukuthi vele ube isilwane kahle ngoba isilwane yabo lapha nababethini like yabo masifika okay lapha into engayinothisa abasebenzi ngokuthi amaphilisi bazonikane i-mental kakhulu psychology
psychological bakhona ama-occupational therapist mase kuba khona because like ekuseni like masivuka ekuseni kune-routine yakhona bakubuyisela kwi-routine nje kahle lento engihlala ngikhala ngayo your daily routine yabo loo nto like 5 o'clock past 5 uyavuka uyageza ulungisa umbhede fine uyandlula uyalungisa lokho yakho yonke into past 7 breakfast uyahamba kwi-breakfast yabuya 8 o'clock concentration bakubuyisa i-concentration ukuthi ukwazi ukuconcentrate-ke manje-ke njengabefore because hayi bantu i-concentration thina yabo permanent hayi ukuthi awunayo totally unayo kodwa manje ukwazi ukuconcentrate kule nto eyibhedayo lezi ey'rathi kufanele uconcentrate kuzona khona uyahluleka that is why besho ikhathi ngithi fika ngo-9 la umuntu afike ngo-12 angithi phela-ke ngiyazi appointment yami ngo-9 kodwa phela fanele ngiqaqe indaba inokuqaqa yabo lo kufanele ngiqaqe iqala okusho ukuthi ukuqaqa kwami mangiyithole le mali nga-9 noma ngiyithole ngo-10 usho ukuthi mina yami appointment yakho izomove wena ngizokubona ngasikhathi ngiqaqile understand sengiqaqile mangingakaqaqi khohle like bakuchannela-ke your daily routine awusichazele ukuthi ubuyele yabo by 8 uyafocus 8 ifocus nje i-concentration ngiyaconcentrate like nenziswa ama-crossword ama-puzzle ama-word search yabo into entsha futhi into zey'ngane yabona kodwa ziyasiza item sithi hayi cha yabo nje asila si-protected yabo sifana nokuthi sisasey'belethweni noma wethu sisazophuma sibona umhlaba mase siphuma kuleli gate kuzofana nokuthi selebhawola hayi ngiyakutshela igcine ngene egazini lento ugcina usujwayela yabo lo and then masu 10 or after concentration fika i-social work into ntuza i-drug education ifundiswa ngale i-drug yabona njena i-group yabo it's a group session ne-social worker yabo banifundisa o-relapse yonke into nje i-drug lik-affecta kanjani ngoba nje mina bengisebenzisa i-drug kodwa bengingazi ukuthi isifo lesi singalapheki futhi iyayifanele no-AIDS o-HIV ayalapheki iyatreat-eka kodwa silapheki kwakuthiwa once an addict uhlezi uyiyona ukuthi umehluko not exactly yabo mina kuthiwani bathini we-addict in recovery khona i-addict nje i-addict oyibhemelayo hayi-ke akusakuthebelela bese kuba i-addict in recovery ngoba kuze kuthiwa ngisho like iy'phuzo even uma ugula uma uyakudokotela or uye eklinikhi fanele ufike ubatshela ukuthi mina ngiyi-addict in recovery uma grandpa awuyisebenzisi o-brufen awubasebenzisi kufanele kubanqabe wonke la maphilisi amanye into ekwenza ube drowsy ngisho umuthi wokukhwehlela uma ube drowsy ube ne-alcohol afanele usebenzise iphilisi nje unosebenzisa yiPanado kuphela cha lawa amanye ngoba phela kufanele ukuthi uyasubstitute angithi angisayitholi phela lento ade ngibhema ngaqala ngalokho ngithi allergics sengizogcina seninayo phela yonke into kumina ngine-addictive personality ngiba easily addicted mina yonke into nje imizolontuza ngizogcina sengi-addicted kuleyo nto leyo uyayibona so nje anything nje eyi-drug cause i-drowsiness eno-alcohol enobani o-caffeine obani ayidingi nje eduze this is deep yabo ucabanga ukuthi ngeke ngisaphuza ngisho ikhofi ngithi kodwa ikhofi hayi indoda yakho yakujala yazi ngazi ngabafaka kanjani ngaphakathi okay yazini asiqhubeke sobafaka isikhathi sabo okay yabo like ukwazi ngisho uphuza ikhofi even ikhofi simple coffee even iti usuphila kanjani lento udlani manje ulidlala njengoJoseph manje hey rooibos ngangazi cha phela siyangiphuza mula phayana fine indlela abakwenza ngayo yabo leyo nto usiphuza i-rooibos iphela enye into engazithi zibe strong imilo kuphela imilo ke bebesinika yona imilo siphuza imilo kodwa nje ucoffee ubani no besingaphuza ngoba even normal tea besingaphuza ngiyakutshela ukuthi bekuyi-rooibos nje okay njengoba sekufike ne-social worker ke manje ngifuna usithathe ngosuku lonke thithi balidriva kanjani fike okay ukuthi amasonto awafani yabo ngiqala ukufunda ama-studies ngoba ngo-second week ngiqale kube ilontuza i-concentration makuphuma i-concentration kujwayele ukungena ama-OT students kuqala kwaqale ngoba u-second week wethu nje kwaba ama-OT students ama-occupational therapist kodwa ama-students nabo bayasifundisa njena bayakubuza impilo yakho yabona iy'nkinga like i-background you dig deep ukuthi kahle konakalaphi kahle lento le kahle inkinga yakhe i-Mp TV1 ifuna ukwenza leyo nto leyo abantu abalalela lolu hlelo lolu bavele bengilwise mangithi ngibuza imibuzo cabanga mina ngaze ngiyifunde le ndawo leyo nto leyo just ngine-understanding yokuthi no thina sibuka imiphumela singayibuki lento ukuthi ivelaphi kahle indaba abantu uyazi bafuna nike kulelo hlelo
bafuna indaba zokudayisa ngomzimba, indaba zokubanjwa kwenkunzi, bafuna bathi uyamphazamisa. Ngiba sathi umuntu ngifuna ukumbuyisela ezimpandeni ukuthi yashayisa aphi imoto yakho. Ukuthi kuze kugcine sekukanjeni. So manje uhlala sengigcina ngelidrayiva ngokuthanda kwabo. Ivision yalo iyahamba iyalimala. Ngoba manje angithi yabona wena lento le yabayenza kuwena uwedwa. If ufika la uzoyikhuluma leyo nto leyo uzosiza abantu abaningi ngoba mina ine platform enkulu. So manje mabe shuthi ngeke iphele imbobo efaka abantu ezidakamizweni exactly. Ngoba yabona khona ukuthi uyabheka lapha bayakutshela i-drug kahle 50% li generic ibani ama genes akho. 50% indlela odila ngayo nama emotions akho. Okay. Okusho ukuthi emndenini somehow ngisho athi ukhokho kakhona walisebenzisa kuukuthi ngaleso sikhathi yayingekiwe kwakuwunsango kuutshwala thina ngesikhathi esikhula ngazo yini ebusayo ngangithi sokuthina vele kuzoba kwesi liyaba ufuzo ifuzo kahle kahle fana no cancer uyazoqinisela kunomuntu futhi mase ukuthi abanye thola ukuthi efamilini abanye okay angisabanda onye kodwa yena kangena edrugini ukuthi yena angisimanje inkinga la isuke ishayise khona ukuthi uzungene wena udlula abanye ukuthi usungena konga yini awukwazi ngisho nokuthi udile kanjani nama emotions akho. Yabona ke lapho ke makuhlangene lezo zinto qhuma ibhumu ufuzo ama emotions akho yonke into yakho nje wena nje hawu kuyonakala bese uthi khona lo muntu uthi wakini naye fine ngiqhamuka endaweni efanayo ufuzo yonke into kodwa yena uthi uyakwazi ucontrol ama emotions akhe uyakwazi ukudila nawo uyabo leyo nto ufocus yena indlela ubuwena ke lapho sekusebenza nobuwena so it's 50-50 uyabo leyo nto. So like now you are too much manje ufunde nezinto engicabanga ukuthi ingasiza abantu abaningi angithi njengoba nje ngizohambela izikole inkinga uyakhumbula nawe mhlawula ngangikhuluma indaba yabantu ukuthi abajoin membership but membership ihamba kancane okuchaza ukuthi ngoba ngangiqala ukuthi by January kumele sibe siqala sihambele izikole niyokhuluma nezingane lento niyokhuluma nothisha lento niyokhuluma nabantu lento yayibona lento le indlela ehamba kancane ngayi membership umoya ombuhlungu ngoba angazi mfethu angazi but imvelo izokwenza ngendlela yayo uNkulunkulu uzokwenza ngendlela ngoba lento ositshela nje manje njengamanje wena kumele sihambe nawe ezikoleni uyokhuluma nezingane ukhulume nothisha lento le kahle umuntu uma yenza teaching sengicabanga ukuthi izinezinto ezinjengalezo kumele ayizibe khona ku-teaching. Yes kakhulu like i-child care nje ingane funde ngayo nje umqondo wayo mental ingane ngoba izinto ezincane mfethu into encane ukuthi into enze ingane yabo school from esikoleni umkwazi ukuyinotice ukuthi okay lengane lena inenkinga ekhaya lengane ifike ukuthi lengane kanje ukwazi ukuhlala nengane phansi ukhulume nayo phela inqandwa lapha izinto ngathi esiZulu sithi igotshisa amanzi awu madoda lubunjwa nosefa awugotshuse amanzi awu madoda mayibanjwe lapho mina ngiyithi yabo lapha ngithe ngiphuma thina sithola icertificate with disengagement yethu ngendlela wakubuhlungu ngayo ngangithula because isonto lelo kwakade ngoba thina section ebehlala kuyo njengamantombazane kujwayele ukuhlala izingane vele because ayihlanganiswa nalabafana abadala so angithi i-first week ngiqale detox and then mase niyahamba ke senizofunda ke lontuze routine yakhona for the second week onwards yabona kwathi igroup ebise detox inhliziyo yami ayibuhlungu yazi ngitshela ukuthi ngithi omdala nginawo bonke was 17 ngikhuluma ngengane mayibuzwa le ngane uthi ibhemani zikutshela ngoCrystal zitshela ngoroko khona aba okay insango omancika amazen yebo zonke ukuthi konje le ebikhona enye ithi ibibhema iCrystal uyayibuka ukuthi hayibo lengane mhlawumbe ina 14 hayi ubhema ugwaya ayikazi ubheme ayikazi ibheme insango hayi yena okwakhe kwalonto wavele wajomba nje washiya ngisho iluzi siqala komaluzi konsango kancancane ukhuphukhuphu hayi yena wavele nje wagibela ibhanoyi straight wathi nje Crystal ngithi hawe manje ayisencane ingane ayisencane ngiyadabukisa ngiyadabukisa phela inkinga sinayisithothi ni chance ukuthi sikhulume nazo yabo so siyakwazi ukuthi babone okay mabebuzwa ngazo isikhathi ku disengagement lo muntu uthi kuyakhulunywa kuphela kugcine lapho so asikwazi ukuthi sixoxe sisodwa nayo la ikhona njengomzali ubona ingane encane kangaka uwazi usathane ebheke kuona kuyayikuthina angazi ukuthi ngathina inhliziyo yami yabuhlunguni yabuhlungwana kwakuthi mina ke kwakuthi angikhali ngaze ngasho ngathi hayibo yabo into engathi ngifike ekhaya ngisho ngathi uNkulunkulu mkhulu hayibo yangema ngibuka lapha izingane lapha emqondweni nami ngavele ngabona izingane zami ngokuqala lokho nengane na 17
ngathi mangibuka uLindo indlela behavior ngayo umntanami indlela ayiyona ngisho ukuthi hayi cha qinisile makuthi umfundisi amzali umfundisi hayi ngeke ya ngathi uyena omdala kunami indlela mentally yena ngendlela stable ngayo spiritually strong ngalendlela umlekelele manje ngicabanga ukuthi ithuba lelokuthi uzomlekelela ke manje ngoba nawe usubuya kule yabona ke kufanele ngabe njalo kodwa manje ngithola sekungathi uyena olekelela mina cabanga ngathi uyena yabo manje ngeke ngibone ukuthi yabo usejwayele ukuthi uyena kufanele ngabe ngathi uyena uba iparent yanda useze wayijwayela lento sekunzima ke manje ukuthi adjuste uyabona abuye ngaphansi that's why sengathi wathi uma ungamthathisa kwengane nawe ingane kakhulu nizoxabana ongcono umthathisa komngane wakho nibe kwi level efanayo akubona ukuthi umbuso usinayo usekhulile unomqondo uyakwazi ukuyicabangela inizozwana ke lapho kodwa uzomthathisa ukuthi ingane yami ingane inizoxabana ithini yakhe ibuye ehlathini uzabona ke indaba ke usubuya ngiyahlezi ngisho ukuthi ningakhuluma nini phela mina shema la sengathathwa kuthiwa ngiyolwa ngile Russia ngimeli South Africa kibe esosha ngafike ngifithe futhi ngibe nathi isosha nje mina ukuthi nje ngaxakwa ama exercise kodwa kokunye mfethu nibuya ukulala ko plastic nibuya ngaphansi kwama bridge ma umuntu ezonibheka kumele ehambe embulo plastic ufica umuntu engathi ulele ngathi ufile mfethu tell us more about that mfethu tshela abantu mfethu ukuthi yini lento le ayibo it's not even said yabo it's not even said it's scary yabo manje mase ngicabanga ngakho sekuyesaba manje it's scary yabo kade sidlula emoto noma ngibuka lapha emabhasini ngithi hey babu ubona basalele bayaqoqa ma ngisho ngethize angifuni ngisho ukuphimisa ke ngimangithi athi angikaze ngiyenzeleni kuyababona abafethu baphethe fethu amathina ama-cardboards ngilo ngibuka ngithi konje nami ngiphuma la hayibo yazi ngathi ngiyaphupha ngathi ngangiphupha mhlawumbe ngangikuyikhoma ngiphaphama kuyikhoma into eyenzeka ngiphupha yabo hayi ayikho real kodwa-ke at the end of the day i-real and umuthi uyabheka-ke hayi siyifaka thina shema ngifuna ukuqamba manga ngoba ngingathiwa yabo ngisho ukuthi okay fine no matter ukuthi i-childhood yami ayibheda kanjani izinto ezazenzeka kodwa yabo manje ngithe mase ngithi ngicabanga kahle sengiyisopa yabo leyo sengiyisopa sengicabanga kahle izinto baningi abantu abadlule ey'ntweni eyi-worse yabo leyo nto leyo eziwesi ngempela kodwa baba abadla ngama-drugs azange bazenzele izinto engazenza osho ukuthi inkinga inami kahle kahle indaba enkulu kumina ngiyayibona leyo nto ngoba ngempela seriously uyabona into ey'ningi indlela ebengiyi-understanda ngayo ngiyacabanga ne-enga i-enga ubungane ingane ne-enga yabo i-enga namagqubu kubamba amagqubu ayikho healthy leyo nto iyona into esibulala kakhulu-ke kahle kahle amagqubu uyibulala wena yabona nje iqqubu uyibulala yabo mina amagqubu ne-enga bengine-enga ngibamba amagqubu kakhulu ngoba kuze wathi ngisho kufika isikhathi uma mina yabo uma ngibuka manje sengiyisopa sengicabanga sengibuyele emuva yabo leyo nto wazama akahlalanga nami kodwa wayengibonisa uthando uyabona engengithi mangibheka mina ngasekhaya ayikho ingane ebiqoka njengami even ilunch yami mina esikoleni ngangibhulishwa ngelunch esikoleni ngifunda konke angihlezi nginey'ngane ezongiphuca isikhafutini ngoba kuyaziwa ukuthi hhayi amabheka fish finger wenani ngihlezi nje ngifakeliwe nje yabo ilunch nje i-right yabo leyo nto so babengiphuca ngangashawa kakhulu akwamasemija babelwa nalo bangishiyele iy'nqwelo yabona nje kwakwaziwa ilunch yami nje ihlezi yabo i-on point uma wayezama even though ngaleso sikhathi wayesebenzele esaluni yabona njena kodwa wayezama kodwa ngokuthi mina ngangisanale enga le ngiblema yena for yonke into yayibona leyo nto nomngane ngachuza ungakuboni konke lokho like inginomuntu nje manje yabona nje mina umama ngikhule ngishaya ngoba mina indoda ebeyihlupha mina ndoda khona ihlupha mina ngixethulwe kakumama nje enganeni zakhe ayikho indoda ixebile kwasho ukuthi vele ngenhlahla-ke mina into eyidakamizwa into engaze ngisengene kuye yayibona leyo nto le but nami wonke umuntu unesifo sakhe like njengamanje kunengane enga-appreciate yonke into eyenzelwa umzali wayo exactly ungathini kuleyo ngane yabona-ke leyo nto inayo futhi sayi-red flag enzima kabi appreciation nje it goes a long way appreciate nje ukuthi unomzali first of all uthi ma uthi baba basaphila ayibu into enkulu kabi leyo bayakuthanda appreciate ukuthi uyafunda unendlu uyaqoka ulala endlini uyafudumala uyaqoka
uyayibona leyo nto le ngoba egcineni yasina appreciate ingane appreciate kodwa uthola ukuthi yazi umzali ngendlela umusuthi uyayibheka indlela afukuza ngayo izinto adlula kuzona ukuze akunike lento akunika yona egcineni wena ungayi appreciate leyo nto leyo uyayibona leyo ngoba egcineni angithi unga appreciate lokho nakho uzogcina usufisa nomona yakhe usufisa ezinye izinto angithi yilento ezokukhipha ekhaya uhamba ugcina usenza into eronke nabangani ke njengoba mayihleze ethi mntanami umngane akekho into ekuthiwa umngane into engekho athi mina wangibona ngithi mina umama ngikaze ngizothi unomngane kuze kube namhlanje abangani bakho sisi bakhe labancane nginaye uhlala nabo nje uhlezi ngisho kuthiwa bayayikhipha bayobhuka somewhere bayohlala bayo-enjoy osisi bakhe cousin bakhe phela abangani bakhe ke lapho utshela ukuthi anginanyazi leyo nto ncane family icycle kama family nje kuphela bonke bayasho kuthiwa nje thina abangani bethu nabo usisi bethu no cousin nomzala bani family nje yodwa noma kodwa basekhaya uthi baga nomalume yabo kanjalo gcina ungena kanjalo kwicycle nawe yabo so ikanjalo kuphela ufike nawe adapt style asayikhaya adapt uhlale nabo uyayibona leyo nto leyo kodwa ukuthi nje khona umngane wami asendaweni ukuthi uhamba ngiyovakashela umngane wami nawe makutshela ukuthi usayikhaya athi yabo mntanami uzo zonke ilwane khona ngisho umnyundu khona asikho isilwane esingeke ngisho impukane kodwa lesi kuthiwa umngane asikho leso silwane enhlobo ngihamba ushona asikho kucaca lapho umuntu esesenkingeni ukuthi ayikho into ekuthiwa umngane ayikho into ekuthiwa umngane vele kahle like isidla amaningi esakeni vele ngifuna lento ibe kanje bengingafuni like ibuyele back kwi-interview uyayibona lento leyo bengifuna i-journey but lapho ogcine khona ugcine ngokufika kwe-social worker after i-focus i-focus mase kuba iluntuza-ke i-social worker no-current events yilo nto lesitshayelo current events kumele beyi-adapt nasemakhaya uma kungayiwe ey'koleni ku-adaptwe leyo system i-current events-ke it's nje izinto ezenzakalayo la around thina okay it's either sibuka i-TV o-daily theatre yabo lawo ma-shows anjalo okay noma ithathwe i-newspaper we choose as a group okay ufunda leso story mhlawumbe wena ufuna ufunda okay mina khona story ngisibonile ngifuna usifunda uzofunda leyo topic leyo ufunde ngaleso story and then siya debate ngaso yabona wena indlela obona ngayo le story lesi ukuthi kanjani yabo siya debate ngaso leso story and lento yazi developers le makuthiwa ngendlela obona ngayo it's njengamanje even i-mentality yakho usuzokwenza izinto ngalendlela ngithi yabo hayi ngokulandela abantu izinto ezenziwa abantu mhlawumbe usu-adaptate abantu ufuna ukufitha in lento yokuthi uyicabangele yes nani-ke lapha nenye into ekhulu abalontuza ngayo self love yo tshelwa kahle kuthiwa ukuyithanda kuqala yikho ufika usileya kanje manje hayi phela nje yabo nje like khona i-social worker lelinye ngingibusha igama like no angithi into engeyimbi leyo into engeyimbi okay musha igama layo abantu abenza ubani uri sengibakhohliwe anyway wathi akekho umuntu perfect uyabhema awubhemi akwazi ubheme akwazi uphuza akekho umuntu perfect athi abantu ekufanele kuyitshele yona ukuthi nje athi yabo khona lento abantu abangayathola uyitsheleni ukuthi I'm perfectly imperfect yebo leyo nto ithande le imperfection yakho unique yebo leyo nto nokuba different kumnandi unique ukufana nomunye umuntu ngabe umhlaba unjani kube sibe into eyodwa sonke futhi uniqueness ngaba yikho ngithi yabo athi ngithi yabo la eSouth Africa sithiwa si rainbow nation awucabange kuthiwa sinto eyodwa sonke ngabe sibizwa ngani ngoblue so lama characters abantu ngokuhlukahlukana kwabo create something unique ngithi yabo leyo nto iyona into yenza kufanele kuyiqhaje ngalokho ukuthi ngihlukile you are unique ngalokho yes ngi-unique okay like kunamuntu wesifazane it goes a long way now kunomuntu wesifazane ongazethembi oyibukela phansi like ngicabanga ukuthi iqala lapho lento enikhuluma ngayo uthini kuyena lo muntu lo awu yabona ke lapho uthandwa ngenyanywa uthina akayithandi le self love inkingileyo ke phela angithi kuthiwa you get what you give yabo if wena ungayithanda ngeke uzokuthanda that's why if self love ibalekile if ungayithembi mina ngeke ngithembe nawe
isuka lapho la isuka lapho uma uyihlonipha nawe uzohlonishwa you understand leyo yabo fana nalento bathi yes nge-English konke sengiyikhohle phela i-English ba friends abafethu not my friends not even my neighbor ngumzulu ekugcineni yabo wama affirmations yeah like njengoba like mhlawumbe ekamereni lakho odongeni noma esicapeni osibuko sakho indawo kodwa owazi ukuthi nje uma uvuka o indawo ohlezi like oqondana nawe ebhekayo ubhala ama affirmations izinto ezisimple ngimuhle yebo leyo nto izinto ezipositive ngawo oyibonayo njalo ekseni wake up ufunda lezo zinto yebo leyo nto leyo zigcina usuyizona nawe uyayithemba uma sek-apply i-law of attraction angithi yayibona ke leyo nto you can hold it with your hands ngoba futhi yabo uma low self esteem ubona ukuthi hayi mina ngithandwa mina ngijanjani yazi leyo nto leyo iyona e-attractor ama abusers ekugcineni ngoba uyakubona ukuthi uyi-victim wena uyakwazi ukuthi okay lo ngizokwenza noma yini ngayo you understand that kanti yabo leyo nto umuntu oyiqatshayo umuntu wazi strong uba baba intimidated nabo ukuthi awazi uthembeni uyambona nje nawe angeke kulula ukuthi umuntu adlalele kwena usuthandana nomuntu sengathi manje uphelele kuye you understand leyo nto ngekushona indawo ngaphandle kwakhe yabona lapho umuntu akuhlukumeza yabona nale umuntu ufana umkhombisa okay asisho ukuthi angaqonywa phela kuyaqonywa isemhlabeni kusiyama kodwa nje yabo into ebaleke babethini lapha before ube ne boyfriend uthandane nomuntu awuqale ube ne-relationship ebalekile okay siyayibona neyaNkulunkulu nawe noNkulunkulu nayo awumancane ngayo awube ne-relationship with yourself lama qualities ohlezi ukuthi wafuna kumuntu wesilisa awavu lonto uze kuwena kuqala afike akhande phe kwento ekhona angithi yes uthi okay umuntu osisa ngifuna ngikhiphe wena buy yourself flowers yabona ube wena i-relationship yabi with yourself toto sewena yabo leyo ube kwi-relationship nawe uzazi wena first ngoba phela kahle kahle ungakwenza uma ungazazi wena self kahle uzoveza egcineni kuzovela ukuthi hayi kwa wena uzazi ukuthi umephi okay isigaba sesingaki-ke leso emva kokufunda newspaper ilontuza phela lokho ke self love ingena kwi-concentration it's either amaphazili noma ke omunye anqane ukusenzisa amaphazili into enjalo yena ke bese sifundisa nje ngokuyithanda yabo lo ntlina kuseni fanele uvuke ugeze ngumuntu phela thina hayi phela usasigezi kodwa phela umhlala emgaqonshemi hayi singagoqana sigoqana ukuthi mina ngiyageza kanjani kodwa bafethu hayi kule video yakhe siyangilahlekela ngithi asambe lapha sekumele ngithi ukhosini ulibe lokuyisula angazuyisula wenzani ngithi wozunjalo wawumnyanyisa uzalele mbokazi usiyasifika ngo-10:45 nina ngo half past nina nisayisula ngithi yewe akekho lesebenza madoda yabona ngeke uzolotu yabo nje ukugeza it goes a long way kwageza nje ube clean kwaphela singasho siyagezela emgaqweni kodwa kuyafana uyisula ngamathe kuyafana usasigezi ngoba ngisho atholile amanzi uthi nje ubuso phela uthinta phambi kwamehla abantu la kubona khona abantu lezo indawo depend ukuthi uyapi futhi nonembezayo hayi phela nonembeza yabo musa khona uyayishaya ke indawo eyishisa ungasekho beqasha ayifusa ubona phambili mina yabo leyo nto so nje izinto nje like yabo ngangithi mina bo bebethi laphana basifundisa izinto ezinje indlela esifanele siphile ngayo kodwa futhi umuntu uyabheka it's not like nifundisa izinto ezinje izinto okhule ngazo ekhaya lezi futhi manje bafuna ukuthi ubungayilaleli inkingi ileyo wathi omunye besigada lapho sithi yazi iyinkinga lento ngoba ngingawuma wakho ngikuzale ngikukhulise kubonisa uthando ngikutshele musukwenza ukuthi musukwenza ukwenze ngenkani ungapheme ngenkani nje wasenila enzani ukuthi mase kuzosuka omunye umfundisi nje ongakwazi umuntu ongakwazi wale afika kutshele kanye ugquma uhlalo uhamba e-rehab athe nemanga nina ulalela umuntu ongamazi mina engakuzala ngikuthanda ngikwenzela yonke into ukushiwo yimina ukulalela qinisile futhi qinisile umuntu uyabheka uba umzali wakho nathi yakhuluma hayi bungangingekho ebushini wakho been praying for so long ethandaza kangangokuthi wayesayitshela nokuthi uNkulunkulu ushuthi akamlaleli kodwa only to find ukuthi ekugcineni yofika umfana ethi uprofessor uthi wayelenzeleke yona ke indoda yamasudi awuqona ufana wayikhinjana nje
wathi bathuka ngabe wathi wavela aqhamuka ufana nje oyigqokela isikhindo umude nje ngithe makuba uyazi mhlawumbe ungangami futhi mhlawumbe mncane nginaprofect amangithi ngiyafeka uthi ha ngithi hawu ukumbuza unyaka futhi lento ngempela it's spiritual lento like kukhona umuntu njengengane yakho loyishoyo ukuthi ena sengathi indala manje uma uyibuka ibehavior yayo futhi like lento incarnation ikhona yokungena umuntu omdala noma yokungena ubothe ngeke ngoba mina ngiyazini mina enongehlela ukuyibamba ukuthi uya special kid if unokushawa ideja vu kakhulu lento yokubuka into ongathi ke yenzeka uyayazi I've been here ingenzekela kanjalo leyo nto leyo okungenzeka ni incarnation yomuntu oyekwaphila before omdala yena uyabuza olungisizwe uzolungisa yayibona ke leyo nto exactly and futhi ke yabo angifuni qamama ngasilokho isikhohliswana kuthiwa okay ugovernment wethu angifuni qamama unazo izinhlelo zokuthi sisizakale ukuthi nje wena kufanele kube serious ngoba ngisho kuma AA meetings bayakutshela ukuthi ilontuza into yokuqala iprincipal abayisebenzisayo ukuze ungene khona awukhokhi imali intshisekelo yokuthi ufungeke akubazwa abantu kumele kusuke kufanele ube nentshisekelo yokuthi othi ufuna ukulanda khona umuntu umfana sike saba naye la lo mfana ufika wathinta inhliziyo abantu abaningi ngafonela omunye baba umfundisi ngathi ngithi mina baba ngazi ningenza njani uthi nimlande wathi no ngeke simlande futhi sisuka lapho lento entshisekelo kumele izele fanele yena aboniswe ukuthi serious bemlethe hayi ukuthi simlande no yabo lona ngoba ngisho ngathiwa yabo ngoba phela ukufika uzofika kuthi uzolandwa ngithi wena mhlawumbe uyayenza bungakabe ready uthi okay ngiyafuna ukuyeka lento kanje ngingafike ngoba nami angifuni qamama mhlawumbe ngineminyaka ngilo ngithi ngiyayeka ngicanga ngiyeka ayiyabheda lento kodwa ngikhona ngivume ngakhathi ngibhemile ngihayithe yabona nje lento impilo engiyiphila ngiyeke nje ngibe clean ngibuyele ekhaya yabona ngibhemile phela manje angithi umqondo wami ngubona engathi ucabanga kahle okay ngibe right esifika isikhathi sokuqaleka ngiqale ngithi we babu sengikhohli ukuthi ngitheni ade ngithi ngitshela yabona namhla ngiyagcina ukubhema ngiyavuka nje kusasa ngenza ukuthi ngiDennis Hale ngiyokwenza ukuthi we feel like you versus Liwa yazi abantu ngeke beyibelieve indlela mfethu atholakala ngayo yazi khona lapho khona osuhambile nawe lapha ePortchester naleli social work detox sense wabuya waya lapha and mangithi ngithi awusabuyi bayangifonela ngapha ngisho social work go wabuya usugijima ngathi bengibona kahle ukuthi no yazini asiwafonele lama social worker la okuyiwona nje engicabanga ukuthi iwona wabo oqala ukuthi athathe abantu babo lento abayibona khona lapha eqale khona kunabantu abamukele yala ngaleli yalanga ufika sesifika late ngaba ngenisa i-overtime bakhala bathi i-overtime yangiholelwe kodwa ngosiyama ngisiza yilokhu ngubekile umoya phansi athi ngiyacela siswami ngiyacela sesendleleni lapho angikutholi kwanawe abanga kanti manje usuvalelekile ngale habe ngathi nje uba hayi awuthi sifone njengamanje akasifone Sizandile. Hello. Kunjani siswami? Khona njani? Siyaphila. Uprofessor lo hluphayo. Khona umuntu engihamba naye la my sister. Lo sisi lo omunye nani kade nisebenza naye uDabali kaSindi ukhona naye eduze kwakho? Bridget, ngisakele lapha phezulu ofisini lakhe. Oh, ngithi ukulinda kancane. Ngiyakhona ngingazali nje. Ngiyosebenza bese ngifike. Okay. Ungawi phela mase ugijima kangaka. Ungawi mase ugijima kangaka. Hey. Phela manje bengimtshelile phela kodwa ngimazeme engasekho. Oh, hayi akunake ake silinde. Sola bantu. Oh, khona nawe. Oh. Siso Bridget. Siso Bridget. Yebo mthabana. Kunjani? Ngiyaphila. Uprofessor lo hlupha lo wanifaka ithiwa yini? Onifaka
kuthiwa yini umuntu uma ezolokhu esebenza sekulokhu sekweqa isikhathi overtime. Ngathi shayise ithabathe ezinkulu esingazazi. Manje yabantu umsebenzi wamadoda wenzayo. Siswami. Inkinga lesise. Wesiswami yazi usili ukhona ubuyile and ubuyile empilweni yakhe yangempela. Ngathi kunento afisa ukuyiphawula. Ufisa ukukhuluma naye. Yebo. Ninjani sisibridget? Ngiyaphila. Anko samgitha. Ngiyabonga. Kodwa ngibonge nina ngiyabonga. Engathi inkosi nganibusisa. Inkosi yami ngiyabonga. Yabo nje ngendlela enangisiza ngayo. Hayibo yabo namhlanje ngaba ngikho la ngikhona ukube naningekho. Sasajabula nathi. Hayi ngiyabonga ngempela yabo nje izandla edlula ikhanda. Ngiswele indlela enganibonga ngayo. Kodwa yazi ziyabona nje fanele ningithandazele ngithola umsebenzi manje ukuze nginikhiphe yabo siye ku-cruise. Nginise ku-cruise. Ngisho ukuthi njengathi ngathola umsebenzi. Yebo, kona ngizonikhipha. Yebo, hawu plus. Promote lapho bafowethu. Sizandile. Awasala. No bafowethu umsebenzi eniwenzile uyisimanga bafowethu and ngizowazisa umphakathi ngoba bafowethu kwangenzeka ukuthi ngiqondane nomuntu othotha akabakhathalela abantu but ngenhlahla ngaqondana nabo sisi abawu2 kahle ningamadoda kahle ngisho njalo ubudoda lo besebenza. Hey. Siyabonga nje mawukuthi sibe ingxenye yokushintsha impilo yakhe. Hawu siyabonga kakhulu siswami inkosi inibusise mina njengoprofessor sengincenga. Sibonga kakhulu. Yebo. Network yashuba. Sihlangane naye nje phela. Impela. La edrobheni. Noma sayombona bekusisi nje omunye nje. Khuleka mina ngizokubona. Hayi uyabona umuntu wakusindisa ekufeni uyonibona yena niyoxakeka nani. Hayi yena seyasikhombela. Yebo, hayi siyabonga kakhulu sisiwami. Siyabonga. Yeah. Bekusisi uzandile kule lokuyena bengishaya ucingo la. Yena umuntu engangimhlupha. Kahle wayengafuni ngisho nane personal number yakhe ngathi ngiyayifuna. Ngiyakhumbula. Tuzoyenzani? Hayi. Ethi ungike inamba zase office. Angisebenza namba zase office ngoba abancela abantu kuvele le ngimi WhatsApp nje wothele ebusuku imthethe hey sinenkinga nosilima nje. So I think mfowethu bayasebenza abantu bahulumeni. Hayi bayasebenza. Angifuni ukuhamba manga bayasebenza. Babili bathatha inkinga. Ya inkinga ile ngeke uthi ngifakela abantu ababezokubongela la. Ngifuna ukuthi umancane uzothini ngoba ahlahle lo buhle lobu ngabe kuzohalaliselwa yena manje. Awuthi ngibafake. Unomona ngempela. Unomona kanje wena wayibaleke. Hayi akuyena lo wabalela. Umancane lo wabalela. Mfethu muhle kanje ha. But professor ngabe senginjani nje. Nginomona ngempela. Dinqobisi. The one and only. The best storyteller. Mp TV1, the Mp TV1 best storyteller. The storyteller of all time. Wow, izinja amadoda. Ayakhala abantu umnqobi bathi awusicela usibuyisele umnqobi, ucela usibuyisele umnqobi. Hey, say can't get. Ikhanitholakala. No mnqobi yazi mfethu. Yeah. Sileyo ndo mfethu. Sekuze kwangene kamancane. Hey, professor wangikhumbuza lento yethu.